ko god je Bošnjak, on je lopov i kad ga sipa uhvati ili zatvor ili pemzija, kako je moguće da duguju milijone, a i dalje rade. Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli. Moje ime je Asim Rendal, a vi pratite političku emisiju na Auslander HD TV kanalu. Ovo je izjavio smijenjeni direktor Porezne uprave Šerif Isović, čovjek koji ne želi da prestane da bude direktor. Isović je deložiran iz Porezne uprave gdje je mimo procedure dolazio na posao iako je smijenjen, te je prebačen u kantonalni porezni ured u Sarajevo. Da stvar bude još luđa, ovaj gospodin, ovaj patriota je lično birao za mete, pošto je bio direktor Porezne uprave Federacije, znači on je direktno birao i pokazivao prstom, ovog ima da kontroliraš, znači i protiv njega ima da bude podnesena krivična prijava, protiv njega ima da se šta nađi. Ali također, dragi moji, nije on samo upirao prstom što se tiče pronalaženja kriminala. On je se i bavio kriminalom jer je ovaj frajer popušio još jednu krivičnu prijavu. Inače, i za ovo će da se sudi jer je također pokazivao prstom na firmu, odnosno kompaniju u vlasništvu Izovićevog zeta Seida Hadžibajrića, znači sina Ibrahima Hadžibajrića, koji je uhapšen zbog krivičnih dijela pranja novca i utaje poreza. Samim time, znači on je također izabrao svoje inspektore, ljude od povjerenja, kako to oni uvijek rade, da odu, molim te lijepo, u tu kompaniju i da ne pronađu ništa i da naštimaju brojke kako bi se novac i dalje mogao da pere. Nisu, dragi moj sokole, Bošnjaci lopovi. Nije kompletan narod lopov, nisu Hrvati lopovi, nisu Srbi lopovi, nego ste vi na vlasti lopovi. Vas mala manjina, vi ste kriminalci i evo napokon vam se sudi, napokon završavate na optuženičkim klupama i napokon ćete i da završite i u zatvoru. Samim time nemojte svaljivati kompletnu krivicu na narod, jer narod s tim nema ništa. Narod je izabrao, oko moje lijepo, vas kako bi vi zajedno radili, zajedno se dogovarali i kako bi radili za boljitak i napredovanje Bosne i Hercegovine. A ne da se zajedno dogovarate i da sjedite zajedno i da se dogovarate oko toga kako ćete da smaknete koji milion, da se dogovarate kako ćete da se bavite kriminalom. Eto ga, dragi moji, što se mene tiče i što se tiče ovog videa, to bilo to. Naravno, koji svaki put, ako vam se video svidio, lajkajte ga i podijelite da dođe do što više ljudi. Ako već niste, stisnite to preplace dugme, to vam je, dragi moji, potpuno besplatno. I do idućeg gledanja i vidim vas.